يا أبائه وإخواني من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحل أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى رحمه خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى رسول هذا المقام الجد عبد وزوجته الوالد أحمد بن عبد الإخوان أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Buraidah lan saking Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Buraidah. Qala dawu sapa Sayyidina Buraidah, sami'a tau krungu sami'a kepireng burun ke Kanjeng Nabi. Sami'a kepireng krungu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepireng rajulan ing siji wong lanang yakulu kang maca sapa si rajul. Rupane wacanane Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ing ucapan Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nika saya baca artinya Allahumma do Gusti Allah, ini sak temene kula iku as'alu nyuwun kula ka ing panjenengan, bi anni kelawan sak temene kula iku asyhadu nyakseni kula, nyakseni annaka sak temene panjenengan iku anta yo panjenengan, anta annaka sak temene panjenengan anta yo panjenengan iku Allahu Gusti Allah. La ilaha ora ono pangeran kang leres den sembah sebendere sembah. La ilaha ora ono pangeran kang leres kang bener den sembah illa anta angin panjenengan. Al ahadu kang siji dzate, as-samadu kang den sejo, as-samadu kang den sejo, alladzi lam yalid kang ora den, alladzi lam yalid kang ora mutro tandi anak, kang garis miring ora duwe anak, lam yalid kang ora mutro sapa Gusti Allah tidak beranak, walam yulad lan ora den putraaken sapa Gusti Allah dan tidak diperanakkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakun lan ora ono lahu maring Gusti Allah ora ono iku kufuan kang madani. Walam yakun lan ora ono lahu maring Gusti Allah ora ono iku kufuan kang madani kang menyamai sapa sing ora ono ahadun wong swiji saking makhluk, sapa ahadun wong swiji saking makhluk. Nika artinya doa nika. Bareng pun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kepereng dek duwene orang semecangak nika. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadu lam yalid alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala mongko
ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lagat sa'ala yaktini teman-teman nyuwun sapa rajul, laqad sa'ala yaktini teman-teman nyuwun sapa rajul Allah ing Gusti Allah, oleh nyuwun bi ismihi kelawan asmani Gusti Allah, alladzi idza suila lakang ari kalani den suwuni sapa Gusti Allah, alladzi idza suila ari kalani den suwuni diminta sapa Gusti Allah den suwuni bihi kelawan napa niku ismihi, bihi kelawan ismihi, aqta mongko paring sapa Gusti Allah, aqta mongko paring sapa Gusti Allah. Wa idza du'iya lan ari kalane den undang sapa Gusti Allah, dipanggil seorang hamba memanggil bihi kelawan ismihi, ajabah mongko nuruti sapa Gusti Allah, ajabah mongko ngijabahi sapa Gusti Allah. Laqad sa'ala yaktini teman-teman nyuwun sapa rajul Allah ing Gusti Allah bismihi kelawan asmane Gusti Allah, alladzi idza suila kang ari kalane den suwuni sapa Gusti Allah bihi kelawan ismihi, aqta mongko paring sapa Gusti Allah. Wa idza du'iya lan ari kalane den undang-undang den panggil-panggil sapa Gusti Allah bihi kelawan ismihi, ajabah mongko nuruti sapa Gusti Allah, mongko ngijabahi sapa Gusti Allah. Akhrajahu ngetoaken hu ing hadis sapa al arba'atu imam papat, wa sahahalan milang-milang sahih hu ing hadis sapa Ibn Hibban imam Ibn Hibban. Taib. Hadis nikah adalah password, kunci utama untuk diijabahi permintaannya. Hah? Oning password tumbian. Kata sandi. Ya. Montro duli ega teremah duana tro duli ijabah doana nika baca sebelum sampean mentah. Sebelum mentah ke Gusti Allah doa kelaban bacaan nika. Sapan orang amintah ke Gusti Allah ekabitin kelaban mecah nikah, ekabitin kelaban permohonan biismihi kelaban asmana Gusti Allah. Napa nikah? La ilaha illa anta pertama. Ning doa nikah, ning bacaan nikah mengandung tauhid. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Al-Ahad, sifat Gusti Allah yang Maha Tunggal, Maha Esa. As-Samad, yang disengaja. Maksud as-samad, as-samad as-sayyidul ladzi yusmadu ilaihi fil hawaiji wa yuqsadu. Artinya as-samad yaitu Gusteh yang selalu diminta fil hawaiji di dalam hajat-hajatnya, wa yuqsadu dan disengaja. Jadi asatja minta. Wal muttasifu bihi 'alal itlaq. Sifat Gusti Allah secara mutlak as-samad. Huwallazi yastaghni an ghairihi mutlaqan, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada lainnya mutlaqan secara mutlak. Jadi orang mau membaca as-samad, al-ahad, Maha Esa, Maha Tunggal, as-samad yang selalu diminta, yang selalu disengaja untuk diminta. Bene napanya mana mon beda orang loman, beda orang lampe meri tetap ki butuh ka orang. Tapi sifat Allah Subhanahu wa taala, wa kullu ma adahu muhtajun ilaihi, selain Gusti Allah pasti butuh dekat Gusti Allah. Wa laisa dzalika illallah, ada sebutuh ada apa-apa kejaba Gusti Allah. Mun anya malain Gusti Allah tetap butuh ka orang. Bedo orang paling soki, ara mak soki sebab alako. Ara apa jadi mak soki sebab banyak anak buan nah. Sebab abang soki sebab alako ki butuh dek lako, butuh dek orang miskin, butuh dek orang melara, dek pekerja. Mun ada pekerja ya tak mungkin dia sukses pabrik ekonomi nah, karena beda pekerjaan nah. Lah nek ketada ning sifat Gusti Allah. Wa kullu ma adahu muhtajun ilai, selain Gusti Allah pasti butuh dekat Gusti Allah. Wa laisa dzalika illallah. Gusti Allah sandi sifat ngak nika, mon lain tetap butuh ke manusia. Orang paling tegi pangkat tah
paling teki jabatan nah, ya tetap butuh ka orang. Ya mun TPL siapa sih medeti? Terus Gusti Allah, bedeti sambian enten. Ada orang nyembah ya pakun Gusti Allah pangeran. Ada orang ngabejeng ya Gusti Allah pakun pangeran. Ada orang ngapasa bahkan ada orang taat sama sekali pocak temur pocak bere. Ahli maksiat kapi ke Gusti Allah. Ya tetap Allah Taala titi pangeran benih sebab sempe. Gusti Allah titi pangeran benih sebab yakon nih. Gelem tak gelem ngako tak ngako Allah Rabbul Alamin Gusti Allah Al-Uluhiyah Semaha Teki. Neka adalah kunci permintaan agar supaya dikabulkan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Neka paswata are kata sandiner ya. Apa bacana? Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah beda boleh beri kita baca lah beda boleh ya. Pokon montek kening kapi cek buang kapi. Aneka cara ngerayu permintaan ada ke Gusti Allah. Kanjeng Nabi sadar bu. Ketika beda orang amin tengah nikah nyon ke Gusti Allah ikabitin kelaban bacaan nikah asma-asmana Gusti Allah as-samad al-ahad lam yalid wa lam yulad sifat-sifat Gusti Allah. Laqad sa'alallaha biismihi, benar-benar orang ini telah meminta dengan asma-asma Allah, dengan nama-nama Allah. Alladzi idza su'ila bihi a'ta, yang mana jika seseorang meminta dengan menggunakan asma-asma Allah, nama-nama Allah al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad, a'ta pasti memberi. Wa idza du'iya bihi ajab, mun beda orang amin tada ke Gusti Allah ngangkui nyama-nyama nikah ajabah pasti diijabah itu nih Gusti Allah ya. Nikah mun Arab batu guli sambian tak kilometer mah tak tau ngerayu juga tak tau cara minta sepenting minta unten pak bede cara nering minta nikah tak ben seroben orang minta dekat Gusti Allah nikah. Mangkana minta tolong merabu ulama, merabu kiai, merabu para habaib, para asatid untuk supaya atu ada ke Gusti Allah karena mereka ini sepaling oning cara minta ke Gusti Allah. Ibarat dokter tahu obat telanan ria resepan beden yang dokter. Tak pokok obat enten sepenting kan Allah Taala kan ada bu ud'uni astajib lakum. Amin tak ben kakek kangko atu bingko ijabah akina engki. Tak mungkin Gusti Allah tak memberikan apa saya pentah. Tak mungkin Gusti Allah kebeles nekalabi kebeles manusia. Seorang ibu di anak tak usah minta anak bayi nikah mohon beje dengakan etuleng beje apa deng eke lain mohon beje ngantok ekintung wah kata terus. Kasih sayang seorang ibu lebih ngerteh dek kebutuhan dan keperluan anak. Apa ya mungkin kebelesna Gusti Allah kala bareng kebelesna ibu ke anak kan tak mungkin. Jadi mentana kaulu panjenengan dekat Gusti Allah nikah angin ngerek ini kan negara lain beda anak situ ngomenta ban serobon pak minta pesen pak kayak apa jong pokoknya kok minta ya beri lain bareng nyon anak tak langkong gak dinto nyon obeng kebe apa jong engki gak dinto kan pun lain pun cara domentah ngerayun angin ngerek ingin ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aneka mentana ke pangeran ne ke ongkuan ekabitin keleban sifat-sifat Gusti Allah ekabitin keleban asma-asmana Gusti Allah karena mon ada sifat al-ahad nih kah car kacir kebudina yang maha esa yang maha tunggal. Mun ada sifat al-ahad nih kah sifat-sifat selain nih car kacir lam yalid walam yulad tak bisa karena al-ahad tak ada yang maha tunggal cek pangeran dua pemimpin dua bicara kacir mangkan situ nggapi petinggi camat bupati pemimpin di situ pemimpin dua bi pun car kacir apa boleh pangeran dua. Gusti Allah ini tak butuh bantuan. Al-ahad maha tunggal ketika sifat ahad ini kata ada sifat situng ini kata ada
maka sifat-sifat selain deki bakal rosak, bakal ancur. Qiyamuhu bi nafsihi, ada sifat qiyamuhu bi nafsihi karena sifat al-ahad ada. Makanya sifat-sifat selain nikah, sifat-sifat selain norok bunte ada sifat ahad, sifat rububiyah, sifat uluhiyah, sifat tegin Gusti Allah. Ane kemun sifat kufuan nikah ada, sifat kufuan nikah sebisa menyamai Gusti Allah. Lamun sifat ahad ada, ya berarti semenyamai Gusti Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuan. Kufuan nikah ilmu mumathil yang menyamai Gusti Allah. Cek saking ada al-ahad nikah. Maka dikit beda boleh, pangeran boleh menyamai, minimal menyerupai walaupun tak persis. Maka laisa kamitslihi syai'un. Ya sebab beda al-ahad nikah. Si Maha Esa Maha Tunggal. Taib. Tadi sifat ahad nikah kutuh bedening ate kau leben panjenengan. Taib. Hadis nikah wal hafafil hadis dalilun ala annahu yanbaghi taharra hadhil kalimat inda du'a. Hadis nikah menunjukkan dalil tentang dianjurkannya bagi kita untuk bersungguh-sungguh di dalam doa dan diawali dengan bacaan nikah. Hadhil kalimat inda du'a. Anapa? Li ikhbarihi sallallahu alaihi wasallam idza su'ila biha a'ta. Karena Rasulullah SAW ampun lah beri kabar sapan orang minta ngangkui kalimah saya baca ki buru a'ta pasti Allah Ta'ala meri. Wa idza du'iya biha ajab, sapan orang minta ikabitin ban iyawalin kelaban kalimah saya baca nikah. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pasti ia jawab bi Gusti Allah. Pasti etoroten dinin Gusti Allah. Apa perbedaan as-su'al wa talab, yakni al-hajat? Talabul hajah pada doa. Maknana orang adua kan minta aben hajat tak keterima. Saungkun tau saya nyebut hajat tepunan Gusti kula teropese Gusti, ya Allah Gusti kula tahu saya nyebut hajat karena doa ni ke a'ammu, lebih umum. Kata-kata doa ni ke lebih umum daripada sampean nyebutaki hajat. Doa be dekat Gusti Allah, minta dekat Gusti Allah dengan cara yaitu merayu, beda kunci, beda kata sandi untuk supaya dua-dua kaul manjenengan ni keterima dening Allah Subhanahu wa taala di antara bacaan nikah. Sampun banyak. Al-Imam Ibrahim bin Adham nikah membagi beberapa bagian di antaranya syarat mutlakah etre mana doa nikah makanan harus halal. Selama makanan nikah tercampur oleh perkara yang haram, maka doa manjenengan tak bakal diterima. Pasti tolak dening Gusti Allah. Tak mungkin. Beluk di antarana. Di antara dari beluk nega di antarana faktor utama etolaan dua neka yang kikak dinto sebab kakanan si haram. Makanya ulama ipakona dua habaib orang-orang yang soleh ya, para asatid, orang-orang yang semak dekat Allah Subhanahu wa taala neka orang langganan Gusti Allah. Orang mula langganan neka ya. Bojon orang antri dikit di budi ria cuma merkelangganan pakai ada rekena berempar ya 1.000 merkelangganan ekorting sangang bolo ekorting 10.000 ya sebab langganan lebih de langganan Gusti Allah ya tahajud ya qiyamul lail wirid ahli maca Al-Qur'an ahli zikir sebab lesekut ibarat todi selalu egengseh yang kuya bila abai tajem nah kuliah sampean cak yang larang-larang egengseh mon tak parlo kan tak minta mon tak hajat tak minta ya tompol pedang tompol bedung sebab tak toman egengseh. Neka sifat-sifat Gusti Allah jadi diusahaki sebelum kul manjenengan neka amin tahajat memohon napa tujuan ban keperluan negela
erayu kada kalaban asma-asmana Gusti Allah. Semampun sampean bon. La ilaha illa anta as'aluka bi anni ushiduka annaka antallahu la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyumu ya ahadu ya samadu. Pocih nyamana Gusti Allah engki gak dinto kelaban asma-asmana Gusti Allah. Jadi ibarat ngerayu kada. Saungkun lek berina berhubung tahu ngerayu, waduh tambah banyak bonus bisa ngerayu. Nah, bisa napanya mana mentana bisa mentana ke Gusti Allah beda cara naki ya tak ban seroban. Ya Allah mau beri alhamdulillah tak beri awas sambian bah. Apa minta anak orang be lain, bah beda cara minta anak orang dia tak ban seroban. Anak saya minta, ya. Kula nada anan sampian terima alhamdulillah terima tata colon bi kula ini tak beri ongku. Ya masa minta pun cara kada jeria. Ya. Jadi cara minta ni ke beda etika, beda adab, beda cara, beda tata krama. Amin tak ke Gusti Allah lebih minta tak Gusti Allah. Amin tanah tot cetot. Minta tak serius. Amin. Nasen keluar. Amin. Wis berkat. Amin. Tahu satu kaki lo kada je. Legena tak kira terima. Sampean wa amin tanah kada jeria. Tak nutua kibuton ada ke Gusti Allah. Tak nutuaki parlon ada Gusti Allah. Yang hanya sekedar doa nika. Padahal doa nika perintah Gusti Allah. Mau nanya mah perintah berarti ibadah. Ibadah teh kena kein mah. Ya. Wis pokon mau nak kerja cak kerja ibadah. Allahumma ta'alina selebar. Allahumma are doa napa nika bahaya orang nika. Beda pelawak dengan berlebihan. Ya, minta Gusti Allah setel ketel songainya mana birahmatika ya arhamar rahimin. Bahaya nih Pak. Hah? Korang ajar nih ke Gusti Allah punan kebebahan candaan, kebebahan tertawaan padahal atu memohon ke Gusti Allah. Minta da ulama be tak pantas cara ngak nikah. Nah, minta anan orang be beda caran nah. Beda ngenangin kade nok labeng istilahna. Beda semasok res apa? Saungkune tolak berhubung saya masuk orang saya kesongkan orang saya ketakok senolak songkan senolak terima lah minta anak orang baik bercaran pak lah apa boleh minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala ya Allah pese please deh wah tuan ya Allah pokon bener minta ngaturnya man. Minta ni kena tuaki ya Allah paringin kula Gusti tak ada sebisa paring kecuali ajunan ada sebisa bantu kecuali ajunan Gusti la malja illa siwa kula tak andi pelarian boleh kecuali buru ka ajunan tak nyander ka paserap tina Gusti kecuali nyander ka ajunan Gusti panjenengan nglangkung ngaonengin panapa seteti hajat kaula kabulaki hajat kaula ya Allah Gusti wah terus ngerayu seneka aku lecek pegel bener ngatuan ni kadang-kadang aja atua ki penting bodukan tok berkat nase perengan apa yang reminta ke pangeran sabek kakak anak ada marina reminta ya doa mukhul ibadah dari awal sampai akhirnya ke epolong bede otak ibadahnya sampai nak minta ke Gusti Allah ya kerja minta ke Gusti Allah tak serius ya neka janjak deki bene oleh rahmat bene etoroten permintaan justru oleh bentuk dari Gusti Allah karena ben seroban minta sombongan ke pemerintah proposal lah tak cocok beli boleh korang anak tak pada titik korang titik boleh bene tak beri nah keng cuma prosedur ada iya pacet kutu pada kutu persis monan korang setempel tak bisa korang tanda tangan tak bisa korang persarana tolak benih tak mampu beri mampu keng nika pun jadi persyaratan prosedur nika apa boleh minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala tentunya lebih pantas untuk ngku etika pakai adab pakai tata krama minta ada ngak ke atas nika kiblat tak orang saya doa tangan ngak sabai atas ngedep senika ya Allah mohon minta cek minta sede mode minta akhirat husnul khatimah ya minta suarga cek dah mau cek tengen tengon minta nika
minta husnul khatimah, minta lanjang umur, siha wal afiyah. Cok minta keakanan. Minta keakanan ke pangeran. Ya Allah, lapar Gusti. Beda kanca kula ne ka atuwe jawab tibi. Bila ne pontu. Ya Allah, apa? Kereman telat Gusti, iyut engkau lah tahu. Ya Allah, banyak otang. Iya, sabar. Jawab tibi, Pak. Lengar. Tak kuat Gusti tak kita. Iya, deki lah datang tibi. Kau jawab tengah malam nih. Ya Allah, apa? Kau boleh. Stres mana? Ya, ingki kapi ini ke Allah Taala kongang abri dengan cara lain. Cara Allah Taala abri ini kata harus norotin apa sepentah. Kadang-kadang ngeberi sehat, kadang-kadang ngeberi afiat. Ya, anak-anak jaga dari penyakit. Sekalipun ciling mungkin ekonomi orang lancar, tapi keluarga bahagia. Ala kulli hal, nek keseteja kenikmatan peparing dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dadi mon adu paserius ya. Pak Oning cara ngerayu dek ke Gusti Allah, amintah kalaban ongku-ongku katonaki buton ada ke Allah Subhanahu wa taala ya. Cek ngatonaki sabiasa, cek ngatonaki sampeyan nek tak pate butuh dek Gusti Allah. Katonaki sebut asma-asmana Gusti Allah. Ya. Sebut sifat-sifat Gusti Allah. Ya Karim, Semahaloman, Ya Hanan. Cek nyebut nyama-nyamana sereng-kereng. Ya Syadid, ya Qahar, do Semahakereng. Be Semahakereng disebut. Cek nyebut sereng-kereng menolong. Qahar niku sifat Gusti Allah, Jabbar sifat Gusti Allah. Ya Qahar, ya Jabbar. Sifat kereng saya sebut king minta rahmat, ya tak ketemu. Salah kata sandiner ya, tak tepak. Ya. Password tak kelero. Mesti nak ya Rahman, ya Rahim. Ya Latif ultuf bina